यमरी पुनि कुनु खनिको जापु दिवस प्रचार प्रसार यागु तातना शनिबार गोफटवाला सुकुन्दा र्याली पिथाउँदु ए महानगरपालिका या उपप्रमुख सुनिता दंगला उगु र्याली या उलेजा याना दिएको छ र्याली एया गोफटवाला ह्याका कुमारी माजु चाहेके गुगुते चाहेको गुख जाजोले ए महानगरपालिका या फुलाम मेयर पिता सुन्दर साकिया तक पोती दुगु ख आवेगु 22 गते बिहीबार छिनगुकगु जाबु दिवस हने टेंगुदु सुशी जाबु दिवस हनेगु संयोजन या भाला गोफतवाला कया तगुदु जापु दिवस लस्ता थुसी बसन्तपुरे तजिको जाजो यागु नाप ठिठी खेले योगदान याना वया चपी जापु समुदाय या दुजते त हनेगु जाजो दुगु थका कोसा खलक ढागदु